Ko te rā whakamutunga tēnei o te wiki whakanui i ngā kai tūao o te motu. He wiki hei tuku mihi atu ki ngā kai tūao ko tahi miriona neke atu, ka whāngai i tō rātou wā me tō rātou aroha kia pai ake te āhua o ētahi atu. Ko whaia Lovey Hodgkinson tētahi ōaua tangata, ka kawea a whaia Lovey me tōna rōpū te reo reka ukulele i a rātou waiata harikua ki ngā whare hauora o te papa i o ia. Hei hiki i te wairua o ngā tūroro. Te reo reka ukulele e pāoro ana i ngā kauhanga o te hohi pera o te papa i o ia. Enthusiastic ukulele players at first, but when our direction turned into the health sector when we were asked, it changed our view of how we looked at our ukuleles as a vehicle to help not only ourselves but other people. Ko whaia Lovey Hodgkinson te kaiarahi tēnei rōpū, kei wānga i te whitu tekau me te waru tekau tau te pakeke. Te kitenga atu o ngā tangata e aroha ana ki te tangata. Ka rongo, e hara tēnei i te tangata ko utua ki te hara mai, he tūao ke. Kei te mōhio hoki tēnei kuia ki te oranga kei roto i te whakatangi puoro, hei rongoa. That music made me feel a little bit grounded in my journey in recovery from cancer, and that really what started my journey off. And it's collected momentum with each of our kaumata that joined us. Ko tōna aroha ki te tangata i whakanuia e te manatu hauora i tēnei wiki me te tohu kai tūao hauora Māori o te tau. He honore e tautoko kaha ana e tana hapori. They're so enthusiastic and they're so vigorous and they relate so well to their audiences. It's lovely to hear them. It means a big impact on our patients here in terms of their healing. And yeah, big ups to Auntie Lovey and Auntie Panatahi, Auntie Mani and Papa Oli for the mahi that they just give. Hei tā whaia Lovey, ka kaha tonu ia te mahi e nei mahi me te tumanako he pakeke kei wahora, ka pirangi te whai i te tauira a te reo reka.